हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपलोक सकलोके मैं प्रियंकाई स्वागतम जानाइছো पुनरबार मोर चैनलटुले। और मैं आज লৈ আহিছো मेखला चादर कलेक्शन। सो धुनिया धुनिया कलेक्शन पाबो आपुनि ইয়াত। सो आपलोके जेनेका कलर लागे हेनेकाই पाबो। या केसा पाटर है, खूब धुनिया है और प्राइस तो कम्पेटेबल है। ब्लाउज मेखला और चादर और ब्लाउजर पीसटो बहुत धुनिया। सो आपलोके मन पसंद मते सिलाई लब पारिबो और यात जी केटा कलर आछे सब अवेलेबल है, आपलोके पाइ जाबो। सो आपलोके घरत बहि लाभ करिब पारिबो। होम डेलिवरी है, कैश ऑन डेलिवरी। सो आपलोके आगत দিব নালাগে পইচা और যদি কিবা ৰিজেক্ট পায় सो आपलोके रिटर्न কৰিব পাৰে, বেলেগ লৈ লব পাৰে। सो চাই লওক। और यार प्राइस तो হৈছে 999 ओनली 1000 नो নহয়, এটকা কম আৰু 1000। सो ইয়াতকৈ কমো পাব ইয়াত। सो আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াত তিনি ধৰণৰ দিয়া আছে, নুনি আৰু পলিপাত আৰু কেঁচাপাত। আৰু এয়া দেখাব লৈছো পলিপাতৰ, खूब धुनिया है। या पिक्चार जेनेका देखुवाइছো ইয়াতকৈ বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে বেছি ভাল কোৱালিটি পাব। सो আপোনালোকে বাই কৰি লওক এতিয়াই, खूब धुनिया है। और यार प्राइस तो 899 ओनली, खूब धुनिया। और एया হৈছে केঁচা पाटर है, खूब धुनिया है एक केঁচা पाटर जोड़ा। और सो আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰিব সেইযোৰো। और यार प्राइस तो एके है। सो আপোনালোকে বাই কৰি লওক। আপোনালোকলৈ এটা মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল মাৰি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' প্ৰতিটো পায় আপোনালোকে। আৰু মিচিং মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যনো দিয়া আছে, সেইবিলাকো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু মই কেতিয়াবা ব্লগো দিওঁ, আপোনালোকে ব্লগো চাব, মোৰ ব্লগো চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সো আপোনালোকেতো মোৰ ফেমিলি হয়, চব চাব। সো চাই লওক নহ'লে। আৰু এই কেঁচা পাতৰ প্ৰাইচটো হৈছে 999 অনলি, আপোনালোকে এতিয়াই বাই কৰি লওক। और आमार नेक्स्ट तो है एया पलिपात है, खूब धुनिया लगे, पिक्चार देखातके बेसी धुनिया है। आपलोके बाय कर लब पारे हेजुरो। और खूब धुनिया है, आपलोके बेलेग बेलेग कलरो पाब। और प्राइस तो बहुत कम्फर्टेबल है, 999 ओनली प्राइस तो। आपलोके केइबाटाও कलर पाब, आपलोके जितु पसंद है हेतु आपलोके बाय कर लक, खूब धुनिया है। सो चाइ लक। और आमार नेक्स्ट कलेक्शन है एया ननी कपड़र है, खूब धुनिया लगे और कलरो बहुत केटा আছে। मैं ইয়াত बेसिक कलर दिया ना, केटामान दिसो सिम्पल कलर। सो आपलोके যদি আৰু লাগে মোক কমেন্টত জনাব। আৰু আপোনালোকলৈ এটা মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব আপোনালোকে মিচিং মেখেলা চাদৰ বেছি লাগে নে কালেকশ্যন বা পলিপাত মুগাৰ আৰু ননি কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে, আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব। আৰু প্ৰাইচটো কিমানৰ লাগে আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে যুগুত কৰি আনিব পাৰিম। সো আপোনালোকে চাই লওক, যদি বোৱা লাগে মই বোৱা কাপোৰো আনিম। সো কমেন্টত জনাব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো 999 অনলি। আজিলৈ আহোঁ, আৰু এটা ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। সো বাই বাই, আকৌ লগ পাম।